batu panca warna Ciangel biru tinta, langka ini. Ring perak handmade bos. Dimensinya belum diukur, sekitar segini aja nih di tangan. Mulus banget. Tadi pas maneh tadi nge-WA teh aing mah nepi udah dia. Aing sare dicoba. Cakep ini bos. Pokoknya rare banget ini, panca warna biru tinta. Ini ori ya, cakep banget. Buat sehari-hari, buat koleksian nih, investasi juga bisa. Ring perak handmade Garut, ukirannya mantep. Mewah banget bos, asli mewah. Langsung hubungi WhatsApp di deskripsi.